Hi guys, welcome to my channel Mama Dils Vlog. Karon guys di ami sabit ansoy kay nangaligo ka birthday sang apo. Ug birthday pud ni Nini. Diya nag-celebrate kay nagmay lang gud pud ang among handa guys. Para malingaw lang ang ni Joshua kay mao may iyang gusto guys. Ani ang bait ansoy lami kayo nindot kayo ang ilang ko anta si Harold oh. Si Harold. Harold. Sarap si Harold oh. Guys, Harold guys. Si Harold guys oh. Guys oh. Harold, so nagpasisit si Harold guys oh. Be! Hinay ha, hinay! Asa mo si Harold? Ay, Ginoo ko gikulbaan jud ko guys. Maot na lang gikulbaan jud ko ning bataan eh. Dili na. Asa ka dan? Si Harold guys, oh, gusto siya guys. Hey Francine. Ay, ngilod eh. Asaman ma? Balik kami upanan na sa basa kay musukuan mo kun bangwal. Special. Okay ra de. Ay, dai. Ito dai. Gusto kay ganun. Ayan. Kato okay to siya. Special. Pagtuman na siya no. Guys, tanaw. Hoy, diyan malam ba ito yan? Dili, law. Dara wara to sa tuhod. Kato sa babaw. Lagay wala ring tuhod. Masa na yan? Asa naman sila Lovely? Ay, bede ay? Oh, panindot sulit answer. Lami, tsaka nindot-nindot. Gagabit answer guys.
Hmm.